9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency,
para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, Siak ni Manong Joe, Siak met ni Ama, da Committee for Decade Duo, Liwliwati OFW, Liwliwati amin nga Ilocano. Literatura nga Ilocano, babaeng sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Adda kami Manen dito yung 104.9 XFM Santiago City. Exciting! Mati nga na oriente Rogina. Okay, we tried ako to lessen our introduction ngem ang nasaya at baton. Kurang. Anang tatlo ulitin ta. Ulitin ta agor ka ha. Okay, at the count of 3. 1, 2, 3. Adda kami Manen dito yung 1. Dito ilaeng ko na na. Dito ko na lang aja. Take 3. 1, 2, 3. Adda kayo Manen dito yung 104.9 XFM Santiago City. Exciting! Ay, correct na. Okay nga ron, anyaman na po di po prayan nyo tata. Gata kita yagman maneho dita. Apo keep safe. At mutay nga ato ti disgrasya. Ay ko rin na po doon. Ano sa inyo? Hangkay apura apo. Tabakan dati madalapos yung saba-saba ni ditan. Okay. Keep safe everyone. Aglalo tigay jay adita lang asidag ng agman maneho. And as far as we monitor apo akat adayumot ti pakadanon dati station May yan. So once again sa dinuman nga paset nyo dito Isabela, Vizcaya, Quirino and other nearby provinces. Ingat-ingat po sa pagmamaneho. Jikawayan, di na pananta jikawa. Barangay San Pablo na. Yes, and DJ Barangay Nara, Itiage, apo magawat ti istasyon deta. So, katagita hinap na panaming lugar apo nga nag-promotan iti products iti IVA, Integrated International Veterinary Agrochemical Incorporated. Ako, thank you so much apo for attending. And daytay nasagsagrapi abong adal nga agrikultura ay ket ikutan nyo yan ipakat nyo tapno na lang to kan at ado apo iti maapit tayo. Okay nga ro, dagiti tayo matatabalay nga manariman apo nga agplan-plansya siguro when manganen palpalpa. Okay, stay tuned apo and
The number to dial if you want to reach us out, if you want to reach us, 0905-808. 808-1259. Yes, kan masarakan kami metabo dito Facebook and YouTube channels. Okay nga rod, hangan narigat. So nga, no dati pa nakabalin na, no dati ingutin yung birthday, ay please feel free po nga kablaawan isuda. Kastamat kalagiti da dumapay nga tao nga napatag kanyayo nga kahit chumot nga agpa-impress. Ayan. I-text nyo lang nga po. Once again, dito 0905-808-1259. Okay nga rod, panglukat nga sonata ni John Mark Pastor. Dato'y keket ko launay dati nga sonata kat napakainaigan na kadagiti naglabas tibiyag ni Amma. Iti chimpot, lipak-libong, at apaketa na are. Sino dayta? At damit barong, emubing pailaeng. At damit balay, nga inda nagdagusan. Tenga tirabi, day di bakit nagkarayang. Kat? Di ko na, day di bakit, nga inaiyar-aring sigin abaro, kuray numaminsan laeng. Bayatak na ng luti kalakit, di gibagbaga. Pagbigyan ka na na, tasigon damano ka. Pegkis ko, aglang langoy, pegkis ko tagsang-sangi. Ayat ko laeng, nga sumangladyay igi. Ngem DJ ngay bakit at akayap ket met akayap ket ay na Diyos apo kastigayang tirong umaket. Akat katawa ni ading Ella. At apaketa na aren. At damit barong emubing pailaeng. At damit balay nga inda nagdagasan. Tenga tirabi, day di bakit nagkarayang. Di ko na, day di bakit nga inaiyar areng. Sigin abaro, kuray numaminsan laeng. Mayatak na ng luti kalakit, di gibagbaga. Ay, magpagakon. Pagbigyan ka na na, tasigon damano ka. Pegkes ko't aglang langoy, pegkes ko't agsang-sangi. Wow. Ayat ko laeng, asumang ladyay igit. Ngem DJ ngay bakit at akayap ket met akayap ket ay na Diyos ako kastigayang tirong umaket. Ay na Diyos ako kastigayang tirong umaket. Yes, and aside from the happiness nga makikita mi nga katkatawa, kuna na pa'y, hello, Karuba, happy watching from Pasyandora 09, uno ni ading Ella Banadero. Pasyadora, madi makita nga nalaing. Yan, hello po Karuba from Magsaysay, Lasam, Cagayan, from Luvimin, Dagamboa, Master B Official, Perkes mga kuya tikanta nga basit atrak. And Jumped Instrumental present Karuba after nag-hibernate nga nabayag kano. Naimbangal daw kanyayo amin nga followers you nga nakatune ni Tata. Ayan kani Kuya Joseph Mat. Mayatan bayaw haha na delay sala ang naragsak ngal daw ti Domingo tayo. Amin Karuba. Kablawak man dagito ikay nga taga-Kabatuan. Nang naruna kadagiti madamang agdengdengag dita palengke mi kano. Wow, apo good afternoon. Sabi ko mata, makalako kayo. I-chat nyo lang apo kada kami. Nanyo dagita lako yung i-promote tayo. Kas kumaiti RJ Tambayan Photography. Napay dagijay ko ada. Ado pa'y iti lako da apong
foods para kadagiti estudyante iti yuchaw. Milk tea. Milk tea and everything. Burger. Fries. And of course, one of the best photographers Baby back in ribs. town. Apo, ada pa iti chicken cordon bleu na. Apaw. Awang pa iti kasjay. Okay, kadala ang snacks, yan. And beverages. Okay nga Rod, for the best apong moment iti panagkasangayo, weddings, or even funerals, get in touch with RJ Tambayan's photography. Located at Cabatuan, Isabela. Si kami ratan na po ti kontakin nyo to the portion to me. Napa eh. Ayan, na bangal daw yung karuba kablawak man ti family tadeha. Kan sanglay. Gapasin ken para kas manjay katanga kay ni Papa nga 10 guitars. 10 guitars. Awan na beat na beat activation. Okay. 10 guitars. Kano ba yan? 1. Okay, as requested earlier, Basit Attract. Please share our videos. Itan bakit agsinatan ket awan kat lumlumdaan ipon pagsinaanta ay jakla kuman ibagbaga awan anay ado akwarta ken ado adelata apon pagsinaanta kas naurnos nga agasawa idi kalman imbaga kaniyak anapan kan kanjay lawag naglugan kat basit at raket jak amot napaspasamak ngemidin taseng mangpetkan iti sumuno nga agsaba kinarkarton at delata ket di mo payen makarkarka. Agis tambay pa lang dito 4 decade ko Hong chapter dito ta YouTube. Thank you so much, Ading Ella. And of course, good morning to Kapsat Nilda de Leon. Hello, good afternoon and good morning here, Konana. Musta na kita pasyente? Di munsan mailiw-liwag, di naramanam, di napankat lawag. Nga isot pagkat atapak dan kasukon, daytoy bulsak. Itan bakit aglinipat lang, basit atrak ng tetken katrasa. Tuy hatdog ko di mo meten, kaya't ining imas lumet, di basit atrak. Tuy hatdog ko di mo meten, kaya't na inimas ken ka, di basit atrak. Okay, no anyaman apo to i-describe na nga basit atrak ay keta madito nga problema enen ta
masyado ng direct to the point, dagiti songs and as well as the kita man DJ sumiksika man di Facebook nga kanta nga kuan kapiraso mong lawit ko na basit atrak. Okay nga rod. Naka-off ka no ni kabsat nila to watch you kung na. Thank you so much. Or hanggang mga naparusaan. Ate Nelly, numangog ko tayo tagapulot, malagip kalata, nagmayat balsete, jay rooftop, iti kano, nanay ko ate Ella Banadero. Yes, and nasidigan iti anniversary ng aminin, iti 4 decade duo Hong Kong chapter. Sabi ko matag sublin, dagiti regta, dagiti membros, dagiti nagsublin dita, ay kat pasublin yung matanti ragsak. Langan. Okay, nga rod. Ayan, bibak ribs talaga, insan, ha. Ay tag PM kang nga nasapan ako agaraw. Tagluto tayo kanjay buffalo wings sa pao naggana sa. Okay, just to reminisce the good old days kano di Hong Kong, di rooftop. Di ka muna what place in the rooftop. Ay ket sumalang rod ni kabsat Nelly kini ading Ella with the space. And aditang mo na po ni chemist, Mr. Chemist Gerald Agpalsa na Imbaga Domingo. Kuyang Idol, kunana, Idol JM. Kita man lang, adita lang idi agis istambay ita kabatuan o tata di Giant Canada. Okay, no sweldo na parusa. Aha. Okay, one, ni ating Ella lang diyan nga nakasublin di Hong Kong. Anyway, ada siguro ti reason for everything kunam. Idi, ada ti rason no apay nga di ka nakasubli. Okay nga rod, ito yung tisunatang napuluan. Tagapulot, nga salaan ni Kabsat Nelly. Okay, nakita mi tate, gayam nila kay mo di simbaan. Nakimisa iti first mass 7 o'clock. Apo, pimpiman may sana nga nagkumunyon. Admiralty ka na, rooftop kuya. Okay, Admiralty. Sino nga makinaamo aji hindi napanantayaw? Awan? Ajay. Basta napantay lang di building ti Admiralty. Admiralty di nga to, di wala di makikita di dati garden nan sa dadya. Lagas yay. Kadote danti perlitan sa. Di among ni Kabsat Perlita. Okay, she's enjoying her vacation di Gonzaga. Okay, happy vacation. Dati ordan di takapulot. Dinggem mo ko, dinggem ti baga ay ayaten ka kasta kamet kaniya. Dinggem to'y aso, iliw to'y puso, nabayag lang idin, aditan naging nini. Denggem to'y gutog to'y puso, aw-awagan na ka, denggem ka din ala, umay kato'y sibay, pusok umay payapay, tapnon maep-epan, iliw ken senay. Iliwek di ka rin yuni, ayat di damdamo, tinayrot nga rakop, abuyugan ti as-asog, iliwek di agep na samsam itngem tagapulot, asarayan tiyak apros sa papiras di bukbukot, iliwek di areng-eng magtitileng itilapayag, umaykan o biyag ko mailiwak unay ken ka. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti baga, ay ayatin ka, kasta kamet kaniya. Dinggem to'y aso, iliw to'y puso, nabayag lang idin, aditan naging nini. Denggem to'y gutog to'y puso, aw-awagan
nakadenggem ka din ala. Umay kato'y sibay, puso ko may payapay, tapnon maep-epan, iliw kang senraay. Iiwit di ka rin yuni, ayat di damdamu. Tinayot nga arakot, abuyugan ti as-asog. Iiliwit di agyat na samsam, itngem tagapulot. Asa payam tiap, apros sa papiras di bukbukot. Iiliwit di areng-eng, magtitileng itinapayag. Umaikan obyag ko, mailiwak ko na iken ka. Iiliwit di ka rin yuni, ayat di damdamo. Tinayrot nga arakot, abuyugan ti as-asog. Iiliwit di agyat na samsam, itngem tagapulot. Asa bayam tiap, apros ap apiras di bukbuko. Di ka rin yuni, ayat di damdamo. Once again, the number to dial po, when pag-text nyo 0905-808-1259. Isagana yun na po ta. In a few moment, ito nagsubli kami, agpapugdo kami, disonata kada kayo. So, for the meantime, digin nyo pa ilang apo, digin dito mga parabista, when patalastas. Agsup! Adda kami Manen dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Ms. Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Ms. Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway. Apa namin ta? Okay, apa na ngamin iti pun dato'y entry iti audio dito yung mixer. So nga, ore pindot nga pindot. Awan, tiyan mo nga uni na. Anyway, subsublita kiti pagayam yung ako. Ito'y katropa yung June Seriales at daan talong anak, asawa, gandaragsak nga bibiyag nga dati pamilya na. Kaya dati kaduak nga na John Mark Pastor. Konting description, to be fair with. 30 years old. At kotse na. At motor na. Wow. Ngam. Tataltalon na. Ngam. Single. Lang katalon. Yun lang. Well, okay. Actually, adumati baliktad ato ti sabong umalali-aligid nga awan pa'y kaditi na angot mo nga mangpatador kada kita nga panbanag dita kaunggam. Ana dyan siya bubuyog kasi ay. Baliktad nga ro. Dahil siyempre, sikan natin baro, dati motor na, dati logan na. Tataltalon na. Yung motor na, nakarestro. Tagtag, gari ka, di inobam, naliwayan mo lang Ay, dajalaan. Oo, naliwayan mi, nalpas gaya mi, di deadline nan. Tagtag, gari. Anyway, hampay nga late. Iparehistro mi to. Kung na diti text na impang aldaw katropa pakablao man ti pamilya Tadeha, pamilya Duque, pamilya Munoz, pamilya Abad, kastamat ka ang kablaawak ti belated happy birthday kada iti duwa nga kaanakak Damer Tadeha, birthday na 88, kani Halay Joy Tadeha, birthday na di Kalman. Nang naruna kinilaki ko nga Dario Amparado, pahikan tayo man da jay kas makita am toy agyaman, Vanji Amparado dito'y Gulak di Fun Quirino. Ano da jay? Daman ti nag-text kanya ng aminin na tati ka butong ko ka. Hindi. JJC medyo balaya. Palawak pa more. Okay, anak ko na dito Ayan, YouTube. hello June and James. Still watching you guys. Oray not dito Calgary, Canada. Wow. To visit my brother. Regards, miss you both from Auntie Lorely, Baldoria. Wow, ada kayong kabsaan na si Calgary. Okay. Calgary. When hampeng na-introduced well, lagi ta kakabsat mo man ang Lorely. Ajay, adijay to gigaraw. Di ba, day? Adijay lang ti medyo matanda anak lang. To
Gigaraw. Okay, karaw. Aji kadwani mo the rebels. Napaitik ko na dito. Nabasa mo dyan na yung RJ Tambayan manong ko na. Kapapan kami di Jeff Puesto yung na. When Adje chemist umaasa nga taga Umaasa sa misis. Umaasang nga Natagalapas sa Jibayaw. Ayan. Sene all na sa Canada Kailian chemist ka na. Aro, dati jiga Canada iso natatan. Good morning, Kuya Jun and Jem, watching from Russia. Perges po ng Pasaya Wakuday. Agyaman from Meljo de Corpus. And mabalin mag-request jay doyaw arosas Kuya Jun. Nagpagyamanan unay-unay from chemist. Okay, patgantay ni chemist at di Canada atatatan. Nakasabaling atong tungan dito no Canada. Canada, doyaw arosas. An nga chemist nga roda na? Apo, siyempre chemist. An nga chemisan? Ano, ngarot nga eh. Sige, agpanunod ka sa baling ako sa baling trabaho na tatan. Hanga umaasa kay Mrs. Ayan. Okay, ngarot, as requested, here is the Ilocano, our Ilocano version of a single yellow rose. Nakapuuta, banag ang naklaata, di nagpungan Adda doyaw arosas, imisen magngem di natarosak, nagarubos itilwang, gandat lugayam umakadan to'y den na Impabaelan nga imparo ano siya kasumarano nga dan sa baliken ka ketjak met pinagarup amulitam panagdenata ket itay nakaturugag imbatinak amay maysa pimakaraka baba enti duyaw arosas sabong sa wanat agnanayon ken amom kadi si tatangkedak si kuput mo ngem apay ta si minaka nilipat mo't karin karita naglibas ka tuyaw arosas senyales na di kabalan nga imparo pa ngadang sa balikin ka ketjak met pinagarup amulitam panagdenata ket itay bigat nakaturugak impati na amay may sak di mo nga may na pimakagat ka baba enti duyaw arosas pimakagat ka baba enti duyaw arosas. Ayan, happy Sunday weekend afternoon, July 14, Sunday na for Decade Duo watching from Barangay San Fermin, Purok 2, Kawayan City, Isabela. Ayan, watching from Purok 4, Divisoria, Igid Waig from Dungeon, Hironela Jr. and Juicy man
Josie Meliare. At kami manan, nagpipintas tayo kan tayo. Thank you, Nga thank you. duwa. Kat kablawang mata tayo po nga ni Marcus Kiefer. Ni Papa na Errol, Mama na Maureen, yan, ni Tita Joy Meliare. And belated happy birthday, happy christening, baby girl Tally Helindon. Yan. Last July 13. Watching from West Philippine Sea. Nagpig sa tama natin. Maxi Rezo. And Miles Cruz. Shoutout po watching from Sagana, Santiago City. Prakes ng Uncle Berting. Ayan, ni Pamod. Nadyo ko na to yan. Levi J. Kiwag. Ayan, good afternoon mga katropa. Pakablaw dagiti tropa. Isoda Girly, Harold, Kathleen, Misha, Aprilin, Winnie. Nagyaman ako mga katropa ko na. Yan, mati mo may connect mo tawag ni Dr. Connecting. Adriano. Watching from Gate 1, Santiago City, Public Market from Alfred De Villa. Ayan, ano pong tinda nyo? Alfred De Villa, dyan sa Gate 1. Mais, money, juice. Ayan. Hello, June and Jem. Happy Sunday regards from Auntie Lorely Baldoria. Yes, and we have our Caller. first caller on the line. Hello, good morning. Hello, sir. Ano yung pagkamalam nyo? Anang nga ruti madamag? Mapalinti ko mamlaan. Yes, go ahead. Yes. Sakbay kamin man, Sir Jun. Kaplawan ka maniti na kuyem nga malimyo. Ken kasamot dagiti gagayem kon ang mamin dalatan, Sir Jun. Tapos iso ni tigayem mi ti radyo nga ito da kuyang Pedro Liben. Kani Sian. To all my friends na lang, Sir Jun, special latan iti ipatpatig ko launay nga darling, I love you. Ako request, Sir Jun. Yes. Atay man Adda pon biyag ko, Sir Jun. Sige nga ro, tira may damdama. Okay, thank you. Thank you, Sir Jun. Okay, thank you. Okay, bye-bye. And thank you so much for calling. And kadagiti sa mga sarunupay apo nga tumawag, hanyo nga damdamagin ka din nga mabalin pa iti ag-request, mabalin ti ag-kablaaw ta automatic. Pa-request. Ano ni Sir Jano ni? Madi nga mako ngamin. Data mo ngamin na, data. Hindi siya ang walang data. Adda siguro. Okay, once again, apo live tata dito'y stasyon tayo XFM ni Dr. Adriano Sabado. Hello, good morning. Good morning nga po. Yes. Kagayam June and Amag. Yes, sir. Naimbag nga bigat, naimbag nga aldaw tayo ang aming kakabsan. Yes, first of all, siyempre, congratulations. Iti may samanin apong award nga inka maawat into no kaano. September 28. Handa kami la itugutan, ditan. Mabalin. Okay. Anyway, natatimawag ka. Siyempre, ikit ko lang kung mga kablaawan ni Mrs. Resurrection El Asio ta birthday na itani ang antim sa Ante. Resurrection, asawa ni Doktor. Okay. Yes, and of course to all my students who will be having their graduation on July 20 and 21. Nadamag ko nga rod nga dakano ti special nga regalom kadagiti aming nga graduating students iti Ranyag High School. Graduate sa oras sa graduate friend. Ay talaga naligag palusot. Graduate ti Masters in Public Administration in Preparation, alam mo na 'yon. In preparation. Okay, anyway, adya laeng nga rod aside from ni Mrs. Resurrection, awan ti kablaawa mo nga barangay officials. Ang aming barangay officials, barangay captains, and all municipal officials. And of course, I would like to extend my condolences to Vizcara family, kanya ninong Atong, he may rest in peace. Okay. Okay, one last question. Thank you. One last question. Ready na? Ready na. Okay. So nga, wala nang atrasan to. Sige nga ron. Paul Ramonian, wait for my journey. Thank you so much. Thank you. Okay, last question sa Dagdamag. Mano iti total population iti Ramon as of 2020
20. Okay, considering the population of Ramon, if you're going to talk about the yung mag-elect is more or less 15,000. Pero pag population ng buong Ramon is more or less 20 to 30,000. Oh, actually 30 nga nasurok 36,000 tayon tika Ramon. Isong ado ti isa gana Yes, Lord. Sige nga ron. Yeah, thank you so much for calling. Ayan, okay, bye-bye. Okay, that's it, our very good friend, Dr. Adriano Sabado. Ngaron, akas na ibagamit at apo, this is sponsored by Rainier's Private Resort in San Sebastian, Ramon Isabela, sa Purok. Tres. Ayan, nagbayag ka nga. Purok. Tres. Yan. 200 peso load, tinalaing, ken makapugto iti dating nga sonata. All you have to do, i-text lang apo, itinagan nyo. Umun-una, Title of the song, your name, your age, and address. Send nyo lang po dito, 0905-808-1259. Yes, nga mga kasta iti kahit ko nga mga gan atay malumanay nga pa nagsarita ng maawatan. Title of the song. Also once again, if you want to join, napakasimple lang apo ti mechanics na all you have to do is type that title of the song, Uh-huh. your name, your age and address. Send nyo lang po dito, 0905-808-1259. Once again, brought to you by Rainier's Private Resort. So what is the title of this piece? God's Spirit is in my heart. He has called me and set me apart. This is what I have to do, what I have to do. He has sent me to give the good news to the poor. Tell prisoners that they are prisoners no more. Tell blind people that they can see. And set the downtrodden free. And go tell everyone the news that the kingdom of God has come. And go tell everyone the news that God's kingdom has come. Ako dapat Jenny Dakiwag. Just as the Father sent me, so I'm sending you out to be my witnesses throughout the world, the whole of the world. He has sent me to give the good news to the poor. Tell prisoners that they are prisoners no more. Tell blind people that they can see. And set the downtrodden free. And go tell everyone the news that the kingdom of God has come. And go tell everyone the news that God's kingdom has come. Adda ka din nakapugtong. Okay, ilipas ta lang nga Roder. Don't worry what you have to say. Don't worry because of the day. God's Spirit speak in your heart. Will speak in your heart. He has sent me to give the good news to the poor. Tell prisoners that they are prisoners no more. Tell blind people that they can see. And set the downtrodden free. And go tell everyone the news that the kingdom of God has come. And go tell everyone the news that God's kingdom has come. Yes, because it's Sunday today. Dahil apo ti recession dahil mitateki manta kami sa San Roque Parish together with the children of Mary Vincentian. Marian's Youth.
Malilito nga talaga. Children of Mary, Vincentian, Marian's Youth. Okay. COMVY. Ano na? VMY. Kita man. Aywan, COMVMY. And we have a winner, syempre. Nagpartak nga Simbong Bat. A chance to have... Ano nga ta ni Levi J dito eh? So nga rod nga... Ano nga ta? Adito ni Levi J the Kiwag actually. Well. Tagasan na dito. Tawagan tayo. Sorry, it's you na. Oh my God, not mot kumamot ha. Ayan, it's ringing. Hello. Yes, good morning. Good afternoon. Good afternoon po. Sorry. Good afternoon po. Good afternoon. Yeah, seems like familiar ka din kanta ta nagparta kasi mong bat. Kasi kinakanta po yan sa simbahan. Yeah, okay. Kaya pala, perfect na perfect. Okay, congratulations. Nangabakali 200. Gcash ba o cash? Gcash po. Ayan, okay, Gcash. Meron dito sa aming office, Levi J. the Kiwag. Are you related to him? Baka po sa mister ko po, baka mag-anak po niya. Oo. Taga San Mateo din siya. Taga San Mateo din siya. Estudyante siya ngayon. Baka mag-anak po sila. Mm-mm. Kung sa bandang, San Antonio, Manasat Pequeño, ang ganyan. Siguro. Okay. Okay nga Rod. Once again, congratulations. And Salamat po. pwede kang bumati. Inabati ko po lahat ng members ng aking family at sa aking nanay na nakikinig sa labas. At sa aking salamat po. Okay, thank you. And wait, Gcash number ko na. ito na ba yung Gcash number mo? Hindi po. Isasend ko na lang po. Thank you. Sige, thank you also. And congratulations. Apo dito tinangabak the first 200 peso load courtesy of Rainier's Private Resort located in San Sebastian. Okay. So kadagiti kahit nagpalailang apo, kat please feel free nga birukan ida sa apo Facebook. Birukan niyo lang ti Rainier's Private Resort. Uri niya nga klase ti i-hold yo apo di Na-charge ka sa huli mong tawag. May 112 ka valid until sorry naman, may pera kasi August yan. 16. Oo. Ay, i-rehistro mo lang yun. Nag-300. Yan, inaantay ko yung isend yung Gcash number. Okay nga Rod. Anapin, dagiti pangablao. Yan. Go tell everyone kung ano mo dito Right. yung Mel Jo De Corpus. And nagadupay. Shout out from Japan. I have a beautiful song entitled I Will See You in September When Summer is Gone. Salamat po. Arigatou gozaimasu. Madik sa kabisado dito ang kanta. I will see you in September when summer is gone. When summer is gone. Parang naririnig ko. Okay, let me practice. Okay. Okay, kasano dito ang kanta na yan? Chang, chaka, chang, chang. I'll see you in September when summer is gone. Teka mo, have a good time but remember I'll be waiting back home. And when we go out dating, na 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 na. Awan, madik nga pulos malagip apo. Pero naririnig ko taubingak pa lang kita sikat dito nga sonatan. Do you have any request? Yan, Patrick John Montano, Sandy Persa in partnership with Gonzaga Cagayan kung ka naman and Mapandan, Pangasinan. Shout out from Nueva Vizcaya, from Lailani Red Agunoy. Yan, nadama na po ito mga tao. Okay, our another caller. Sigaman timang entertainment. Hello? Yes, apo, Dr. Pedro Lepid. Dr. Paigaya mo na, sir, kablawang kayo man nag-asap ka na para Aldaw Yunita, Sir John, and John Mark, kablawak man nagiti gagayam, iti tangatang, kablawak man ni Lerma Ballesteros, from Nagalma Benito Soliven, the best singer and Nagalma, and beautiful lady, Oh, wow. and Meli Lagmay Nasyon, and Samuel Gido.
and also Chloe Bono, and Camilo and Candida Choco, and Mila Villar Carlagaon, and Lolita Gakayan, hello, and Elsie Valdez, and Margarita Farong, and also Rolando Gakayan, and Olympia Cornejo, and si Carol Gamay, hello Carol Gamay, Gurgurigor. Napasobraan na dito. Nakano ka sir, kisperen kaniya ka soul. Friend, kat ni on sa bale ni Roger Norasco and Johnny Asuncion. Johnny, tayo repeat mo nga kanta kat kantaan ni Sir John, Jigano Sir John, Lana. Sige. Lana, exclusively to my one and only, my darling Mama Lilibet, I love you. Thank you, Sir John. Thank you. Okay, thank you po, Dr. Pedro Lebet. Yes, kaya na kano nga mga ganjay Lana, apo. Kasi pengen i-rex na tingin mo na. Okay, Pasayaw, malpas tayo. wak po Tiraan na. tala pasit sa danto tiraan data pasayawa kang request. Okay, pagbigyan ta pa nila kay Pedro kaya masapo nila unay iti Lana. Ikan nyo man apo, karo ba iti Lana. Lana nyog. Atay kutunan kat. Ni bakit ko dandanin sa retiro. Tanuti rabi hindi nakmeteni kaskaso. Iparipirip ko pa'y daytoy iliw ko. Ngem pasig nga isnabting maganap ko. Ni bakit ko adan sa meten sakit na. Dabay. Taag magalata uray suya tak itilana. Ipakat ko pa'y romansak nagpay duma. Ngem kaskas di nga agsagot tinagunig na. Minsan nga aldaw sumbruti high blood ko. Binalsig ko pinggan tila Adda nagsusudutat. Pati pa nagubrak jakon masurutan. Takarin yung bakit ingkameteni paidam. Ay ni bakit ko agrakayan. Ta saang meten ama padano man. Patukulak no nakalikod di metlat tamang rekna. Turugan naksaguro isuntik pang subad na. Bakit ko dandanin sana gritiro. Tanuti rabi di nakmeteni kaskaso. Iparipirip ko pa'y daytoy iliw ko. Ngem pasig nga isnabti maganap ko. Ni bakit ko adan sa meten sakit na. Taag magalata uray suya tak itilana. Ipakat ko pa'y romansak nagpay dumang. Yang kaskas di nga agsagot tinagunig na. Sa nga aldaw sumbruti high blood ko. Pinalsik ko pinggan tila Adda nagsusyuduta. Pati pa nagubrak, jakon masurutan. Takarin yung bakit, inamiten ni paidam. Ni bakit ko agrakayan. Ta saan meten
mapatanuman, patukulak no nakalikod di metlat, taamang ritna, turugan naksaguro, isunti pang subadnan. Okay nga rod, abo keta agsubli kami, kalpasan na po ti sa magmamano nga palagip. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Okay, aksepsabili apo dagiti pagayam yo so with you katropang June and katropang JM dito lang apo numero 1 nga programa Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago, exciting and pasarunumak lang datay tawag ni Dr. Adriano Sabado tatay atay panakipagrik na iti familia Vizcara ngarod itatanga kanito dito met apo ti pagkaamu kadagiti kakabagyan ken gagayem dahil di former mayor iti Ramon nga Renato Atong Marcos Vizcara nga pimanawen apo isuna iti July 8 ket iti tabon na apo kento no July 17 alas 7 ti bigat iti pagkaamu apo nagapo iti Baruna of course SB member Giovanni Vizcara. So once again iti tabon na apo into no July 17 alas 7 ti bigat. Ket dagiti kaya nang mapangkayon saksakbayan nyo tabakay bagay ito ni hangkon hangkumalan damag kung kunayon to dito. Okay. Kasi di kadawian nga rason tayo ket no na antay nakaapan ni hangkumalan na damdamag. Okay. Actually we've been there for thrice I guess. Iti kapat patay na and then for some vigil iti Marians nga minalam data nga mabanda. So thank you so much Marians for your support, of course, to Ninang Melba. And malagip ko launay, iti may isa kadagiti favorito ni Ninong Atong. So kanta akman ni Ninong ko. Ayan. Dahil iti may isa kadagiti favorite song na. No, di amo ni JM. Tanaragsak isunang ako ay. Nahilig ti music. Ayan, natagayim ti papakabalawon ng ti Laureli. Pakibati man di ipagpo ang birthday dito ay Calgary, Canada on July 15. Nagyaman akbalong tinaganakat Omet. Omet? Omet. O-M-E-T-T-E. Omet. Gusto lang omelette, di ba? Omet. Okay. Ako mabiro ka nun, Jay. Ano ba ito dyan? Ito ay this one. Okay, once again. Para kinininong atong dito nga sonata. Kaya na launay. Miss Committee Smiles na.
waiting for the chance. All I really needed was to love you. Night after night, searching for the light. You saved me, you gave me something I could feel. Love is all that matters, faithful and forever, keeping us together. Love is all we need. Prisoner of illusion, sentence is suspended. Loneliness is ended. Love has set me free. Dreams from the past coming true at last. Never noticed how my life was changing. Now I can see all the love can be. You saved me, you gave me something that was real. Love is all that matters, faithful and forever, keeping us together. Love is all we need. Prisoners of illusion, sentence is suspended. Loneliness has ended. Love has set me free. Love is all that matters, faithful and forever, keeping us together. Love is all we need. Prisoners of illusion, sentence is suspended. Loneliness is ended. Love has set me free. Okay. Once again, apo may sagot na po dita. Iti Ninong and former Mayor iti Ramon, former ABC President Renato Atong Marcos Vizcarra. Ayan, nagyaman kami kayong ka, iti napintas unay nga imbatim iti idi tayo nga Ramon. Okay, nga rod balong, anapit kita ito mga pangablaaw dita, sakbay nga umorder ka iti Jolly, Jolly Savers. Food Panda. Food Panda, tahang kami nga nangal daw. Ayan. Ayan, beautiful song kano ni Nilda De Leon. Yes, thank you manang, kabsat, manang ating. Ayan, shoutout po Joel Rigor, kastamad kanya yung amin pangawalan from Kenny Piglet. Ayan, Piglet talaga. Pagrit naman po na ako, 43rd birthday ko po ngayon. Ayan, happy birthday Jonathan Natividad. Wow, happy birthday King. Happy birthday. Ayan, pagrit, may awanak, magbisi ng amin. Hello po manong June nating John Mark. Shoutout sa family ko sa Ambatali. Purok 7, Lorenzo family watching from Saudi Arabia from Anang Paguyo, Milyo. Okay, another text message. Good afternoon po. Pa-shout out sa Baluca family of Barangay Gomez, San Isidro, Isabela po. Kung may gusto pong bumili ng kambing, punta lang po kayo dito sa amin. Salamat po. God bless. Okay. Hindi mo sinabi yung presyo. Baka mamaya, pagdating dyan hindi pala kaya yung price. Okay, Balong? Regular cook. Huwag ka nang mag-cook sa akin. Huwag na ako mag-cook man. Kawan yung may salang mo, ka, di ba? Oo. Anapay, anak, kagsaukan na ginawanan. Mabakante ta. Sige, biro ka ti kanta. Okay, as requested earlier, pasayawa ka day. Pasayawa ko day. Pasayawa ko day. Okay nga rod.
Kitam ko medyo mabakante ang. Okay, para sa mga Bisaya nating kaibigan man, mga nakikinig man, para sa inyo man, aray. Pasayaw ako day, Sayaw lang sa uban, ikaw may gusto ko. ngano akong naana may uban. Magsayaw kiyod taday, Di lagi ko kayo wa ako'y gusto. irog-irog, Unsa irog, irog-irog intang nga rigyo tay. Pahalo ko kaday, halok lang sa uban. ikaw may gusto ko. Ngano akong naana may uban. Pahalo ka kiyod taday, Di lagi ko kayo wa ako'y gusto. irog-irog, Unsa irog, irog-irog intang nga rigyo tay. Kanindot kahani mong mosayaw day, mura ka og hanlok kay day. kanimo lagi ko'y gusto. Kay ka ng imong sinayawan kinaraan. Kanindot kahani mong mosayaw day, mura ka og hanlok kay day. Kanimo lagi ko'y gusto. Ay ka ng imong sinayawan kinunsehan. Pasayaw ako day, Sayaw lang sa uban, ikaw may gusto ko. ngano akong naana may uban. Magsayaw kiyod taday, Di lagi ko kayo wa ako'y gusto. irog-irog, Unsa irog, irog-irog intang nga rigyo tay. Irog-irog, sipog-sipog, irog-irog intang nga rigyo tay. Irog-irog, sipog-sipog. irog-irog intang nga rigyo tay. Aha, pwede kita ito mga request. Sabali. Hanga dyan. Salamat po sa pag-awit. Ayan, ang sarap naman isayaw. Ayan, thank you from Meljo at the Corpose. Ayan. Yeah. Once again, the song called Pasayaw Ako Day. No, kaya yung i-request to. Sayawa Koday. Pasyarat po sa mga taga Nueva Vizcaya. Thank you po from Lailani Agunoy and Josie Bareng Milyare. Kablag man dagiti kakabsat ko Jim Adela Quirino, Isoda Angelo Nacio ni Max Lito. Dagita Bareng Family Poblacion. Peter Mandela. Onel is watching. Hello, sir. Pater Onel. Di mo data? Hello, kano? Okay. Likod na ita. Hello. Police. Hello Hello. ba? Yes, hello. Tawag ka rin ba? Aha. Sige, karon ba? Matlawang kayo man, itinaragsangal daw yung karo ba? Matlawak man ni mother ko, kubra ka ile. Matlawak man na tigadsag ko ti balay. Nga tigadwa na kabasit nga kanakak. Ni Rem. Matlawak man ni Rian May, ni Ermaw, kandiga tigadsag na karo ba? Wag rin natin Kristi sa mata. Aha. Ate man, ada ka man di ako. Okay, Adda akong biyak. Thank you for calling. Okay. Kasi lang, apuralata din nga pag-ayam tayo, ana. Siguro apan gumatang ti mantika. So nga, parpartakan natin. So, okay, Adda akong biyak ko. Tatepay lang nga i-request dapat. Dasan taman nga rod nga tiraan. No kwa. Naragsa na kayo sumangpot. Tay baganan tong Adda akong biyak ko. Ale. Adda akong biyak ko.
pasabat na sakit nga ikikita. Di na talikudan unasen day taduaduaw at palawag at man. Tiki na puno na tunggal kasangay mo, siyak tay di makain na. Amog nga ti gustuem Adda at tasibay mo nga aglalailukin ka. Adut nagkurang tauray laeng lusurat di kan masubalitan. Hindi na kaya asawen nga awan ka di tinakin kurang at panawen. No isut pa kunaam adi ka ay ayaten. Daytoy metilag-lagi pem di ka kuman sinobliana. Diyak kuman nagpapakitan, tadyak kaya ngayon ka masaktan. Adut nagkurang at tauray laeng nusurat di kan masubalitan. Hindi na kaya asawen naawan kan di tinakin kurang at lahat panawen. No isut pa ko na adi kan ay ayaten. Daytoy metilag-lagi pen di ka kuman sinobliana. Diyak kuman nagpapakitan, tadyak kaya masaktan. Diyak kuman nagpapakitan, tadyak kaya ngayon ka masaktan. Okay, good afternoon. Kuna na dito inikap sa Alice Ligayo Lazaro. Okay, makastang fugab ni kang atanan. Ni kam atanan. Makastang fugab ni kam atanan. May I greet a belated happy birthday to my besties, namely Leticia Manuel Jimenez of NLTI Bayombong and Madeline Logan Mejia of Bin Malay, Pangasinan. May I also request for the song Have You Ever Seen the Rain? Thank you so much and good afternoon meten kadagiti batchmate ko. Iti Lycee Movechake batch 1962. Okay, namin nagbakat gayong nga talaga ni Kapsat Alice Lazaro Ligayo. Lycee Movechake batch 1962. Batch 1983 ka di. Okay, I'm just kidding. Aglalo kini kumpare Attorney Ferdinand Paguyo nga aking kukuha iti Paguyo's Leisure Farm and Resort iti na Rumbuan, Kawayan City. Mayaman dito nagrumbuan. Okay, hindi pa YouTube pa lang. Basta imat dagiti panglaaw. Please greet my sister in the UK. Don't be stressed out. We will find what we are looking for. Thanks, neighbor. Love you always from Nilda De Leon.
Ano tayo birbiro? Mati ka nga may stress ko na, mabiro kong tayo, biro kong tayo. Ano na mo? Nakanta tayo nga birbiro. Diyan mo. Okay. Hi, Manong June and John Mark. Happy blessed Sunday. Please wish our niece Lotus a happy 8th birthday. Please sing Pledging My Love. Thank you. It's Jason and Maribel Garcia watching you guys from Salinas, California, Tesla. Okay, Tesla. Basta no Tesla ta kanta nga dagos. Nariga to may payag beta. Okay, that's the price. And ma-impress kami again, ma-impress kayo kada kami. Something like that. Okay, Pledging My Love. Pledging My Love Is being requested. Kata biro kenta man deta. Di ka mo ni Pato Ronel ni Sir Maneha. One. Sir Maneha. Apo, memorize. Okay, nakita agar uray ti request ako pasensya na po ibagayong ulitin nyo lang i-textan no ka malipatan. May tikinaado iti kang Burgundy colored gown. Ano dyan? Tibiro kunda siguro. Colored gown? Burgundy, ano naman? Burgundy, yeah. Apo narigat baka no gumatang-tanga something like that. Okay, Pledging My Love as requested. Dato yun na po. Forever, my darling, my love will be true. Always and forever, our love is true. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart is your commanding to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. Okay, that's it. Pledging My Love as requested by adding Jason and Maribel. And detabitin na po din ang gibos. Iti kagudwa iti programa tayo. So, magsubli kami with more songs and more surprises after we break. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii.
Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Barry and Maricel Talk, and Miss Lauren Subsubli, dagiti pagayam yo abo, kadoy lata abo ni Manong June together with kaanakan John Mark Pastor. Dito lang nga po, Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago. Exciting, and Adda Manen na po timpapayab ni Kalsat Nilda. Thank you so much apo, talagang very generous. Thank you so much for having a big heart, and ayan lang. And we hope mabiro kayo dito burgundy nga colored gown. Pag-usaran nyo dito nga burgundy. Anyway, Novi Saldo of Provincial Planning and Development Office. Good afternoon, Idol, kunanamat. And Lizelle Frias Castro, tinamaan ako kay Ann Curtis. Well, payo lang. Ibaling mo na lang sa iba dahil wala kang mapapala kay Ann Curtis. She's married. Tirso Baisa, pa-shoutout apo sa kanila Carlo, Luz, and Ising ng Midsayap, Cotabato, at Harold Baisa ng Matalam, North Cotabato, from Papa of Esperanza, Sultan Kudirat. Ayan. Okay, still watching from Ilocano Sur, of course, and is nikabsat nga Ella. And Lizelle Frias Castro, Tita Ana, Ate Patricia, Mama Ivic, Tita Merlin, Joy, Ate Ann Curtis, Ken ni Baby Dalia, Meli Yusuf. Dubai, Canada, Australia, South Africa. Ano naman? Patrick Jan Montano. Pampaswerte ka na for iced tea. Thank you so much. Apo naging ng iced tea dito. So, bye. Anapay, do you have something there in YouTube? Okay. Facebook. Okay, nga rin, ulitin mo, hindi niya nag-request. Dati, nagtatampo na dito sa aking Facebook. Ayan na, Facebook or number? Ayan na, number ko kung kunan na. Ito yun ni 5779. Kuya Sir June, alright, the request ko, kasmakitam, salamat, Vanji Amparado. Vanji Amparado. Tikulak tifon kirino. Yes, memoryado tan. Kasmakitam, idikit na son natang road. Ay ket pagbigyan ta. Dito yan, kaya mo ang kanta. Kasmakitam. Makita bayati panagden nata kas makita atun naglablabas
santa kas makita masapulta tunggal maysa di kay papanang tipon mo aya kas makita kas makita nakapinpintas kalatan kas makita ag mauwi yung agpailakin ka kas makita ni patay at magsinga di kay papanan tipod nung ayan kas makita aglabas man ti atu at ang wen awan ni ti dwa-dwa talia wenda ken mas taaw ti palay kita adwa dumteng tu amay libro't istoryata tapno maangwanda tikod nung aya talya wendata amay libro't istoryata tapno maangwanda tikod nung aya talya wendata tapno maangwanda tikod nung aya talya wendata. Okay, originally done by Vince Hill. Look at us. The title na for those Adda who pwede may want isa. to listen. Ano? negosyo dito ulo. Oo, dito ti aramid pagkakitaan met. Okay nga ro, iti What oras. you give away? What you give away? Iti oras sa 1:45 ti malam. Kaya't siyempre, dito yung lato dagiti pagayam yung medyo mabisin kami ta. Madi kami ng aldaw. Kanta nagmerienda kami tatay nalpas di misa. Yes, and 7:30 to 8:30. Nga insagot mo kadagiti birthday celebrants iti July. Yan. Happy birthday kada kayo amin. Naku, doktor to no, boss. Wala, may sakamot kadagiti agbayad iti contribution. Ayan, Lizelle Frias Castro, Melbourne, Victoria, Australia. Erwalia Erwan Hiyosaf, Kenidalia Amelie Hiyosaf. Tagita. Amate. Okay, inalpas ko nga binasa tagitan. Okay. Okay, if they are looking for a burgundy gown, siya mo damdama iti duty mo tagbiro kag iti fuchsia pink nga uniform ni bakat na daan da di fuchsia pink na kanon. Kapita nagdaanan kano tayo lang ginatang. Di na mabirukan, something like that. Nayawan la ajay. Kasi nga road ka, siyempre. Conditions of love. As requested. Awan, kahit ko lang. Condiciones. For the iced tea. For the iced tea. Ay!
We have so much love. We are being loved, so we have to give it back. Those love nga maawat tayo. So ngaron nga, ate maten iti sagot ta kanya na nasangkod, kondisyones ni Ayat. Lumatiliw mo at ngalimukin kasi galong ngayon nagkabalbalayan. When manang si kantay nagsurutan na pakitumpungan ken kapinpinunganen ngem mo awan di matungkal mo kadagitoy nga iyar-areng engko sapay kumataawan basbasul kuno daytoy ayat ket ikitakit mo sapay kumataawan basbasul kuno daytoy ayat ket ikitakit ko sapay kumataawan basbasul kuno daytoy ayat ket ikitakit ko. Ikitakit ko. Ikitakit. Amom ti kainat sa uwan ta ikitakit. Ano? Ikitakit is ikitakit.
Kasla kanta de jay ngamin na kismi. Naim, bago malam yung katrabang yun and Mark watching you dito ay Kala West. Ayan, Julian Lopez and Jovi Derihe. Ayan, shoutout man mga idol. Naglaing panagkantayo request man tayo Mang Berting from Echage, Isabela. Okay, kas di lang kasimple. Dahil tingaro din. Ang Albert. Parbangan nuwag riin, apang nagugot iti kamutin, mang isang sa agiwayway itinwangen. Nagagani ang kabarting, natari patu iti dingwan, pagulitanam naskan atuladan. Awan kanyan at banog, inaldaw lata sumalog, uray makasinit pa iti pudot. Nakarakad lata, uray Adda sa gubanit na, at pastulwang tipan nagainanana. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat no ti malaman, tati kaya't narumang ay panagbiyagan. Nunalpas ti raraapan, agbirok manti panggadanan, ala tiro ta dandanin panagaapitem. Mapay tanariday, daabagam nalpay, hindi na amuam iti presyo, iti bagay. Ni Uncle Berting di pa'y umisem, na pampaykit di nakiinuman, yem ko na sumulit akantong next scrapping. Sumarunong panagtatalon, raep kan sikakit ngimaton, doble pa'y presyo, matang di abono. Awang pagkadanom regasyon, di gasolina iti patanom, ni Uncle Berting nang isaldam taltalon. Ket dinansan masakan, tadi makelan ti pamilyan, tatay baro nang agbasbasaket ng asawan. Nagragsak ti pakasarna, balserito'y balserita, ngem nalako ng tay may sanga ektarya. Anyang arot, kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat na ti maleven, pinarigat di naglaro mang ayan. Adan apuko ni Uncle Berting, isupayen agpapagkatasen, ala tiyo maglaw-alo makayen. Adda may sa amalam, nakitak ni Uncle Berting, akap-kape, nakatagal, nakamulang lang. Awanan di matalon, inaamin analakon, awang pagket keng kwan at mang taripaton. Awanan iti malakon, inaamin natalon. Baliktad man na. Parbangon di agriin, napang nagugut iti kamutin, iti sumangpat si malibukang ni Uncle Berting. Kadagiti anak na, agraman apo ko na, nagraranada anapan bimisita. Dakal nagbaliwan, dagiti anak na, iti kinagagat imalada kang kuwana. Addan inhinyero, doktor ken abogada, ni Uncle Berting niyang atat obrana. Yang atat? Kasta ni Uncle Berting, sala sumangtot na ti maleven, pindaen anak na apasyaren. Nalako ng dagdagana, tapi nagpaadal na, ngayon itan mansyonan iti balay na. Sikangay ka-aruba, am-among kat isuna, ni Uncle Berting tatangtay isuna. Aramidan na ti amin, kadatay nga anak na, at subalit ay kumamagyan kwa na. At subalit ay kumamagyan kwa na.
Po, upat na nga minuto sen, sakbay di alas 2 si Malem. Kaya medyo talagang mariin na ako nga gargara tugod at ibuksit ko. Datagat permi nga ngamin nga nabsug tatay nagberyanda tatay alas 9. Nga alas 9 de jay. Ay, alas 9. Dapat nga nangal daw tabasi basit ko man. Moreno kasta, ilipastan, napasubutan. Palagi by TJ Monterde kung ka naman na adyang dito eh. Palagi by TJ Monterde kung ka naman. Awan, nanda pa nga na practice na kita. Okay. Idi kanumbas sitak pailang di na magkunina ng tinakpagbanagan. Nagwabo at tungata weno nabak ng daytoy tisong batna at tantuken ka nuwan yang tutba taditay ammo gasat adong teng tuken ka at tantuken ka idi agbasbasa ak pailang kunakin ni maestra anya ipangruna akur itilatawan weno kumanta dayti metisong batna at tantuken ka no anyan tutba nagna taditay ammo gasat adong teng tuken ka tantuken ka idi kuan nataingan ako nagayat kunaken ni ka ingot ko anyat masakbayan ragrag sakto ta iti inal daw daytoy metti ko na nagkaniya at tantuken ka no anyan tutba nagnan taditay ammo gasat adong teng tuken ka at tantuken ka itan taaddanti putputot ko sakmetti dinamagda nonyak gasatda nataraki dan tungata weno nabaknang daytoy metisong batko at tantuken ka no anyan tutba nagnan taditay ammot gasat adong teng tuken ka at tantuken ka at tantuken ka. Okay, brudek kumatagaw ni Ma'am Juving M53 Ahmed. Ang mga gown na dyan papabirog na kanya is just polo shirt. Yan, nga uniform. And seldom nga ag gown ni Jupita sa bari dito yung Philippines nga kasadita nga no dati okasyon talagang they wear formal dress. Ito yami sa kalag formal dress ng mga anak katikasar.
no dadto masikapay di na ido salsalumina ti bado na ta pintasem di agbado napipintas mit ti bado mo ngem Genobia. Very simple lang iti gatherings ito ngem iti makan ay talagamot nga agisupot ka nga agawid iti kinaaduna ngem no dress dito di pa army kapsat nildahaan unay. They don't give emphasis on dresses. Oray no ikabil mo di jay siguro no ikabil mo di jay invitation pero manmano lang iti ag suot iti talagang ano kuna nga formal ket talagang long gown awan. Kadwa no ti di casual dress da. They use it for parties. So that they can move freely, they can make supot-supot of the food, excess food. Matik ka wasain di kita. Medyo... Ayan, nga road kit pumatakas sa tema na yun. Mga nalas 12. It's 2 o'clock. Agsubli kami nga road with more songs right after we break. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency.
Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College, with BOEA license 2349. Okay, action sa balita kiti pagayam yo. Siyempre, ay dito kami lataabaw. Dito kami katropang June and katropang JM dito lang po numero 1 ng programa. At da kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting! And awan pa iti baro nga mensahes dito eh. Magkakita man. Okay, kablaawan man titim manger dito deran. Thank you mga idol. Takinan tayo jay request ko makapaikat ti Banog kung na dito eh. And Randy Arsiaga Sandias, shout out. Ito tayo ni Jovi Derihes here, shout out mga idol sa naglalaing pagkantayo request man mang birthday nalpasetan di from Itchagi Isabela. Okay, awan pa iti request sa Bali. Okay pa request ni Pashandora 09 una ni ading era a scooter kanu. Okay. And Jam Fred instrumental. Payakan tayo man na Beautiful Sunday. Una na. And Kathleen Gay Manuel is also requesting for the song Scooter. Pa-shout out kan Tessie Rabago. So, we have Scooter and Beautiful Sunday so far. Kay nga rod, isagana kon tano eksakto no sumangpa ni John Mark. Scooter. Awandot ni Amakan. Scooter. Ako ko nito di scooter kung ay kabil. Ala di may isang memory card ko. Okay, scooter ka na balong? Iti request da. Kuter. Okay nga ron, para kada kita ay haan nga napagkasatan iti dakkel nga masangwanan. Nga big bike, scooter laeng. Duma a motor ti mabalin mo aluganan at darum
adda damulag, adda na buntog, adda na partak, adda ken kan namang pairiyag. Ano ang TTMX no kugtaran may kumugtar na Lurausar papara empay samto masakayan ano gantay dakal abig pay matangan kan ngagkay kayang kasla masep ak pay tasela. Sumalta kang dito'y bagik, scooter lang ta nagpasit, lalaing ang tiyak kapet, idanong katinggat langit. Apnek kalakit na agsakay, tano maflat, ay ket bumbak, payuray scooter, nagsileng ken nagtibay. Scooter, oray ka lang, agtigat-tigar-gar, oray bating, ay anyan anang tugkar, pintan nagpatiwar-war. Scooter, oray ka lang, agtigat-tigar-gar, oray bating, ay anyan anang tugkar, pintan nagpatiwar-war. Ano ang TTMX no kugtaran may kumugtar na Lurausar papara empay samto masakayan ano gantay dakal abig pay maatangan kan ngagkay kayang kasla masep ak pay tasela. Sumalta kang dito'y bagik, scooter lang ta nagpasit, lalaing ang tiyak kapet, idanon katinggat langit. Mapnek kalakit na agsakay, tanong maflat, ay ket bumbak, payuray scooter, nagsileng ken nagtibay. Scooter, oray kala, agtigat-tigar-gar, oray bating, ay anyan anak tugkar, intang nagpatiwar-war. Scooter, oray kala, agtigat-tigar-gar, oray bating, ay anyan anak tugkar, intan nagpatiwar-war. Scooter, oray kala, agtigat-tigar-gar, oray bating, ay anyan anak tugkar, intang nagpatiwar-war. Scooter, oray kala, agtigat-tigar-gar, oray bating, ay anyan anak tugkar, intang nagpatiwar-war. Okay, ngarot. Sir, pakikantaman, sigaw ng damdamin, isagot ko dito barangay San Agustin from Saturnino, Dakiwag. Ano na sigaw ng damdamin? Kamo, yeah. Sigaw ng damdamin. Puhang kami nga familiar dita sigaw ng damdamin. Of course, no kayo apo nga makansyon, dagiti request yo, dagiti ko makanta nga amu yung amumi, aglalo dagiti kantami mismo at no swak na swak. Yeah. Okay, so siyempre, so dagiti playlist me, so tira practice me dagiti kantami mismo. And we have 4,000 songs. Wow. Nga na-record me. Yeah. Including our versions. Talaga nga 4,200 something wow. like that. Adon ang talaga. Including uploaded in YouTube. Yeah. Adon. Iti mabalin and nga Facebook. Adon nga talaga. Okay, i-request ito tayo Beautiful Sanday. Ate man sa bali man tiyag parang nakuha na dito yan. At ati copyright na pero from other countries. Okay, nga rod. Beautiful Sunday on your way from John Mark Pastor, operator. Sunday morning, up with the lark, I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. I've got someone waiting for me, and when I see her, I know that she'll
tataket beautiful Sunday. Anyamet iti nasayaat itatangan na pasamak kaniyam palo. Wait lang. Yeah, because you're singing so happy. What makes it beautiful? Beautiful. Siyempre, Sunday. Galing talaga namang bilib talaga ako sa mga Oo, syempre, rason-rason, talino talaga. Siyempre, Oo. What makes today a beautiful Sunday? Na-energize na ala siguro yung ti Saba. Okay, Saba. Tatay, siyempre, naglaladot, mabibisi. Tatakot. Nakapanganti dyan ng purdot tati Saba. Nga na kolekta ni katropang. Na-kolekta ni katropang Rowena Munchang, ni Jay Buenavista. Aha. Awanan, iti request. Ano, dagi para parang areglong pa iti tayo. Ko pa na isalin actually. Basta nag-areglo. Aklata nga nag-areglo. Gito duma dito lang na. Gigi selo. Sa gigi pala. Ang mote. Nag-areglo. And agita, as days go by. Nais kong malaman mo. Amom data. Maday. Okay. Ipangag ko kanyam. Okay. Ha! Nakatian. Kay gandang pagmasdan, tunay mong larawan talaga. Sa iyong kagandahan, puso ko'y bihag mo kailanman. Nais kong malaman mo, naging bahagi ka ng buhay ko. Iniibig kita, tunay sa'king tuwina o sinta. Kahit nasan ka man, puso ko'y sa'yo lang sumpaman. Pag-ibig kong ito, di na magbabago kailanman. Nais kong malaman mo, naging bahagi ka ng buhay ko. Iniibig kita, tunay sa'king sinta o tuwina. La 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 la. Yes, it's boyfriends from the boyfriends. Kamsat Nilda. La 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 la. Nais kong malaman mo, naging bahagi ka ng buhay ko. Iniibig kita, tunay sa'king tuwina o sinta. Kahit nasan ka man, puso ko'y sa'yo lang sumpaman. Pag-ibig kong ito, di na magbabago kailanman. Nais kong malaman mo, naging bahagi ka ng buhay ko. Iniibig kita, tunay sa'king tuwina o sinta. Boyfriends. La 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 la. Amang mga kutira dyan ako idea. Ano na dyan? Atamanan, memory loss nga kunada. Di kan to basta di biglang nag-switch nga. Ha ha ha. Di kasi ti Moses nan.
lahat naman halos ng kanta nila Oo sila nga raw, nga. Iso dang orti ng tultulat iti kwa iti Bee Gees. Iso nga ha 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 The na di boyfriends, kanta the na. boyfriends, the boyfriends. Ado iti kanta iti Boyfriends actually. Ado nga talaga as in ado. Yan. Kita anta pa yun adapay ditoy iti nailam-liming tanga kanta ti Boyfriends. Aha. Awan sa atin makita kon. So, ito nais kong malaman mo? Nais kong malaman mo kung ano di jay. Ado pa Adi, bakit labis kitang mahal ka sa Najay? Bakit labis kitang mahal, sumpa Sa tuwing ako'y nag-iisa, Sa tuwing ako'y nag-iisang yagit. Kung na dyan. mamahalin kita. Maybe this is another piece with the boyfriend. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Sige. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig mo. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Ate, sa ko upang ikaw ay ibigin ko ng lubos, sasambahin lagi dahil mahal kita. Lahat ng bagay ay aking matatanggap, at dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian, dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakapigil sa ating damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos, sasambahin lagi dahil mahal kita. Lahat ng bagay ay aking matatanggap, at dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian, dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian, dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian, dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na Diba? Those are, talagamad nga haang nga mapukaw, mangigmon iti sunata nga napulwan. Hit ang back! totoong minamahal ko. Sa balin sa ating Sing-sing, deta! I want sing-sing gaya. Diyos ko. Ang totoong minamahal ko. Diba? Okay. Kitaan tanto Pero niya pa magana, Jay. by sing-sing. Biro kam sing-sing. Sing-sing? Wan. Sing-sing. Ti biro kam dita. Sing-sing songs ko na na. Sing-sing ko naman latan. Kitaan ta no.
Spotify. Spotify on Sing Sing. Walang di simigat na kantada DJ. Oh babe sa kadata. Sing Sing kantat Sing Sing. Okay, kapanawanan ka no ni Kabsat Nilda. Of course, da kita ket 60s, 70s nga sonata. Oh babe, usapan number 1. Usapan. Yun. Usapan yun. Ang totoong minamahal ko. Usapan. Kasla DJ ko ti usahay data. Anapay sa bali nga kantada kita. Ayun iso. So? Usapan. Number 1, pahamak na alak sa bawat aawitin mo. Yan. Oh babe. Usapan. Okay. Kita mo kumadayi ko na di chords na ta, tiraan ta. Mo at ako nanganam po. Nagmaya tayo usapan. Ako ang mahal mo. Balasi mo nga dito, areglo na dito iyang ko. Anyway, baby, anta kami apo nga kay ayam, oray tao mo ti obraan tayo tamtama. Balasa, sa kwan, sa walls. Birukin ta. Agata, sa okapay lang nga ro, no, mabiro, balasi nga birukan. Ayan, Ana. I was in Middle East, ayan. Working in King Fahad Hospital. Ayan. Kung ni Madam Nila de Leon. Ayan. Forever Young by Alphaville. Kung kung naman ito eh. Yan. Saan ko ba hahanapin yung kasi? Waltz. Naimbag nga wala mo, Sir John and Sir Jeffrey kasi ay taga-pulot. Nalpas na tayo ni taga-polot. Ladies and gentlemen, our instant version of the song, of Usapan. Akala ko ba ay apingita idipid naman hindi makita. Oh. Correct. Akala ko ba ako ang mahal mo at ako lang ang siyang buhay mo at hindi mo ako ipagpapalit sa iba. Ngunit ba ngayon para kang nagbago, iba na ang mga kilos mo. Kayang-kayang beta. At pati ang pananamit mo ay nag-iiba na. O talagang nagbago ka na at ikaw ay nagsasawa na. Siguro ay mayroon ka ng mahal na iba. Na Satan, totoong ikaw lang ang siyang mahal ko at ikaw rin siyang buhay ko. Ikaw rang? At hindi rin kita maipagpapalit sa iba. At kung napansin mo ako'y nagbago, yan ay para na rin sa iyo. Buti nang makilala mo na ako ng maaga pa. O talagang ganito na ako bago pa nung pag-ibig mo. At ayaw ko nang magtago sa aking balat kayo. Okay, something like that. Okay.
Practicein mo tata, Practicein tanga raw talaga. Namaya, tatanga usapan nga Wow, yan by wow. Sing. Anyway, we will be back with our last segment after a few reminders. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors.
Miss Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen, ito yung 104. Okay, folks, thank you so much for being with us, and welcome to our last baliktad. Welcome to our the last 30 minutes of our show. And kadoy na tapo dito pagayam yo manong June, when katro pag June together with John Mark. Apo nga pirmi nga mabisbisin ka no. At ang aminti imas na ta talaga nga pinadas miti nga mga aldaw ta nagmerienda kami muti ko nami. Makabannog iti kumansyon actually talaga nga mabisinan ka. So John Mark, magkati unigan padpadasin natin mga ti pamudpud nga saba. Okay, don't worry, oreta damot ti intid na nga pang iced coffee ta. Go ahead. Let's enjoy damdama apo iti break time ta. And tonight, kareglo akman iti sunsonata. So dagiti kayat na apo ti agpaareglo. Libre aklat ta. Okay, at this moment, may sama rin nga sonata, iti 1970s, iti kansyon me, may paay kadagiti nayanak, iti 1960s, 1950s. Okay, from the spinner. Okay. Guwapo yun naman sa Just don't wanna be lonely. Oh, I don't mind when you say that you're going away. I just don't wanna be lonely. And I don't care if you share only moments a day. I just don't wanna be lonely. I'd rather be loved and needed, depending on to give love I can give when you're gone. When you're gone, I just don't wanna be lonely. I don't mind when the time sets the sun to the moon. I just don't wanna be lonely. Let the stars find you there at the end of the room.
I just don't wanna be lonely. I'd rather be loved and needed, depending on to give a love I can give when you're gone, when you're gone. I just don't wanna be lonely. Take my hand, I've depended on you to love you, to hold me. Just believe, give me your love, because baby, I just don't wanna be lonely. Pa-pa-da, 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 pa-pa-da. I just don't wanna be lonely. I just don't wanna be lonely. I'd rather be loved and needed, depending on to give a love I can't give when you're gone. When you're gone, just don't wanna be lonely. I'd rather be loved and needed, depending on to give a love I can't give when you're gone. When you're gone, just don't wanna be lonely. I'd rather be loved and needed, depending on to give a love I can't give when you're gone. When you're gone, just don't wanna be lonely. That's it, ladies and gentlemen, and good PM. Ajay man nga rod, bato sa buhangin, kuna na ninang Avel. Sa boyfriends mo lang? Madi, it's Cinderella. Kita man, di bato sa buhangin. Bato sa buhangin. Tabakano, Mga bato. footprints in the sand. Batun, ano, ninangan. Okay, watching and listening to you while driving from Porterville, California. Of course, we have Kabsat Charity Lianes. Thank you so Cinderella, much. kapag ang puso ay natutong magmahal. Ay, ikamti, biro kamti, bato sa buhangin na dito, katakitaan ta. Jato sa juhangin, kunan ata. Biro kam, jato sa buhangin. Okay, talaga mga nagmayat iti music, talaga mga biyagan na, dagiti panpanawan iti. Okay nga ron, Ninang Avel, siya rin lang nga kaya mo ti kadaanan. Okay, ito yan. Tatala mga gato eh. Apo, babae dito eh. Baba ma. Babae. Kapag... Alam ba, ingato ta. Okay, ulitin ta. Kahit kung nga nga, maala di talaga nga. Pagang Puso, pitch na dito eh. Pitch na dito eh. Kapag ang puso'y natutong magmahal, bawat tibok ay may kulay at buhay. Ngunit kung ang pagsuyo'y lilipas din, bagay kaya ang bato sa
Sa langit may tagpuan din at doon hihintayin itong bato sa buhangin. Pangungag ko gaya man. Kataaran na talaga yan. Wala kakarasakas pa dito eh. Plaka pa lang dito uso. Alwadang mga bilag ta kulot-kulot. Nagmayari. Nagmay nga supliyanan dagiti nga panahon. Plaka. Ngunit kung ang pagsuyo'y lilipas din, bagay kaya ang bato sa buhangin. Sa langit may tagpuan din at doon hihintayin itong bato sa buhangin. Mas lakay ko tuloy ang kanta te, clear di lang puwente. Ano nga kanta? What particular song? Sayang. Ay, kipagbigyan ta ada kitang anak kanta po. Sayang by Claire de la Fuente, ladies and gentlemen. Okay nga rin medyo papungayam tamatam. Ito talaga mat nga. Naunog ti matana ni Claire. Kasla bisukul. Kasla Basit lang, basit. naunog. Dakkel ati matana pero naunog. Kinapungay nga perpermi. Sagrado. Ayan. Kasta. Apo, kasla mo matati mabisin deta. Kamu na ka talaga. Okay, Sayang. 9 minutes lang. Makapangalan. Natalauna. Ladies and gentlemen. Nakaplastikan sa hawat. Ano te? Ladies and gentlemen. Tatanong mo ta? Karen Carpenters of the Philippines. Live dito ay 104.9 XFM sa Diago City. Exciting. Miss Claire de la Fuente. Natikok iti COVID. Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Ngayon na rin magkakalayo. Bakit? May kagkatawa ka. Minsay sadyang kay damot ng tadhana. Oh, sayang, sana'y nakilala na kita noong ako ay malaya pa, katulad mo, malayang nasusunod ang puso. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at do'y magisnan na ang pag-ibig mo. Sa dalangin ay hiniling ko, lumakad sanang pabalik ang panahon. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at iguhit na muli ang nakaraan. Sana'y kaya kong baguhin lahat. Sana kalipas nating kasaysayan. Oh, sayang. Sayang, huling dumating sa
sa buhay ko ang pag-ibig na katulad mo. Bakit kaya minsay sariyang kay damot ng tadhana? Oh, sayang pagsuyong ngayon lang dumating, hindi na maaaring angkinin ng katulad ko. Wala ng kalayaan pang umibig. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at tuwing magisnan na ang pag-ibig mo. Sa dalangin ay hinihiling ko, lumakad sanang pabalik ang panahon. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at iguhit na muli ang nakaraan. Sana'y kaya kong baguhin lahat sa nakalipas nating kasaysayan. Oh, sayang. Oh, sayang. 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 Okay nga ron, iti mauding nga paset, iti programa kit mi manen apo iti agpapugto, iti sunata nga talaga mo nga kadaanan. So, all you have to do, i-text nyo lang apo iti title na dating kasunata with your name, age, and address. Ito lang 0905 808-1259. for 200 pesos GCash or load. Ayun, Apo. adi tatay ni Dakiwag yam. Amo pa nga na Matik pa na Gcasan. Okay, Gcasan doon. Okay, Rod, 200 peso load or Gcash. What is the title of this piece? And once again, thank you so much for being with us. This has been Katropang June. And katropang John Mark. At andama kayo pa yung agbabay. Pugton nyo pa ito yung sonata. Halata ang lungkot sa iyong mga mata, kahit di sabihin mo aking nadarama. Ang paglayo niya'y huwag mong ipagdamdam, mabuting at na lamang siya'y salawahan. Karamay mo ako kahapon at ngayon, asahan mong bukas ako'y naroroon ako hanggang ako'y buhay. Katulong mo sa'yo ay nagmamahal. Tutulungan kitang malimot mo siya, ibabalik ang dati mong sigla. Aking gagamutin puso mong sinugatan, sugat na dulot niyang salawahan. Halata ang lungkot sa iyong mga mata, kahit di sabihin mo'y aking nadarama. Ang paglayo niya'y huwag mong ipagdamdam, mabuting at na lamang siya'y salawahan. Tutulungan kitang malimot mo siya, ibabalik ang dati mong sigla. Tawagan tayo aja nga nga paganapo, hantay papayaginan. Ayan, basit lang yun. Sinugatan. Yeah, datan. Sumungbat kan, partakam. Hello. Oh, iya tayong dataradyom.
Yan, nangabak ka, nga ti title na jay kanta. Tutulungan kita. Makin kanta garod. Nalipatakutan. Bueno, okay lang. Man, congratulations, Gcash wino regular load. Regular na datan. Ating nga number. Okay. Okay, congratulations. Your name is? Thank you. Pangalan? Banji Amparado. Oh, di nag-request kas makita. One from Okay, Gulag. thank you, congrats. Okay, and bye-bye, karuba, katropa. Okay. And thank you so much. And this has been Uncle June And katropang saying Jay. bye-bye. What am I living for if not for you? What am I living for if not for you? What am I living for if not for you? Baby, nobody else will do. What am I living? Kaumpay. Yeah. What am I longing for each lonely night to feel your little mind? Sikalatan. To hold you tight. You'll be the only one my whole life through. Baby, nobody else will do. I want you close to me, that's all I know. Yeah, I want to this time, 'cause I love you so. Bye-bye, everyone. Bye-bye.